I veliki posljednjima mislim dobrodošli na novu epizodu na mom YouTube kanalu. Znači, shit content je tu, 17 sati, 17 minuta, ja moram brzo izbaciti video. Sorry zbog naslova, što sam kao nešto napisao, taj neki čudan naslov, ali čisto da privuče pažnje, jer ova pjesma stvarno nosi jako dobru poruku, tako da da morate puštiti ovo sa mnom. Ja sam već poslušao, ali ću napraviti reakciju još jednom, čisto da podijelim to sa mnom. Znači, obazno nabaciti na ovom videu 50 lajkova, zapratite me na Instagramu za još Ginu Blesa i ništa, mislim baciti samo reakciju. Znači, to je pjesma, znači Mladi lovac, svi koji nisi nabacimo sub, evo ja sam već stavio like i bacamo se u reakciju. Ovo je dovoljno. Tako. Mladi lovac je na trase, kika periku baci. Spominje se raka, baka držite u šaci. Baka vozi Porsche, stalno je u drami. Za oboljelu djecu donaciju on pravi. Nisam... Znači, dobro krenio je tu, spustio je kiku s ono što je napravio onom dilemu sa rakom. Podržao baku, idemo dalje. Sad je super. Me u žile. Čim sam došao, izgubio sam kile. Igrao s Nugatom, rejdao me rajke. Snimao zbog vas, zato nije bio... Znači, lik je streamao iz bolnice, lik je streamao iz bolnice i trudio se stvarno puno, znači svaka mu čast, brate moj, znači u bolnice ići streamati za ljude, kad je najteže u životu, svaka čast, brate. Evo da vam kažem, iz prve ruke preživio i vidio sve te gadne muke, al najjači su zato Tino i Elma, bez njih bi skoro prošla godina jedna. Fanovi, podrška, ništa drugo, hejteri, dislajkovi neće ostati dugo. Brutalno, znači meni se ova pjesma jako sviđa. I nosi dobar ritam, nosi me i ima dobru poruku. Pomogli ste lovci, hvala vam puno, bio sam na dnu, sada numero uno. Lovci, najjači smo borci, dižem se na sceni što god bilo ja ne koči. Lovci, najjači smo borci, koliko god teško bilo znam sad će proći. Lovci, najjači smo borci, dižem se na sceni što god bilo to je to brutalno. Ja ne kočim, lovci, najjači smo borci, koliko god teško bilo znam sve će proći. Lovci, najjači smo borci. Pobjediti raka i napraviti Wagner, svaka čast. Dižem se na sceni što god bilo, ja ne kočim. Lovci, najjači smo borci, koliko god teško bilo znam sve će proći. Obična viroza, sve počelo je tako, nisam ni... Sad tu priču svoju priču kako je dobio da je okej. Slutio da neće biti lako, iznenadila je svakog. Pitao se kako, odabrala mene, izabrala jako. Zdatko Davić. Bio sam u sportu cijeli u toj fori, nisam se nadao toj noćnoj mori. Stao ko pokošen na licu mjesta, ali ispred mene još duga je cesta. Prvi dan, borba je krenula, težak san, život je promijenila. Svaki dan nisam sam, nisam nikada, preda mnom je novi dan, bolji svijet ispred nas. Prvi dan, borba je krenula, težak san, život je promijenila. Svaki dan nisam sam, nisam nikada, preda mnom je novi dan, bolji svijet ispred nas. Ne, nisam sam, nisam nikada. Lovci, najjači smo borci. Lovci, Brutalno. I nosi predobru pjesmu. Poruku. Smo borci, dižem se na sceni što god bilo, ja ne kočim. Lovci, najjači smo borci, koliko god teško bilo znam sve će proći. Lovci, najjači smo borci, dižem se na sceni što god bilo, ja ne kočim. Lovci, najjači smo borci, koliko god teško bilo znam sve će proći. Brutalno, znači spustio je sve. Ispričao priče. I to kako? Koliko god teško bilo znam sve će proći. A spot buraz moj, za kanal, rekao sam na svim doktorima, medicinskim sestrama i osoblju koji su bili uz mene cijelo vrijeme, te svojim dobrim ljudima koji su pružili potporu teškim trenucima. Svaka čast, brat moj. Svaka čast, buraz, ovo je za kanal od 7900 subscribera, prvo dobra pjesma, drugo predobar spot, znači svaka čast, ja u srce komentar. Brate moji, znači odite svi na kanal, podržite ga, znači ovo zaslužuje puno više pregleda, znači svaka čast. Brutalna je pjesma, nosi predobru poruku i stvarno nikad nemojte dostaći u životu, koliko teško bilo, evo vidite šta on preživio. Znači, svaka mu čast. Nađite uvijek nešto što će vas odnijeti, smislimo nešto drugo, kao što je on napravio. Znači on je imao leukemiju, počeo streamat i to je ga odbačilo od tih loših misli, samo mislio na pozitivu. Da crate vi. Tako ljudi, ako vam svidio ovaj video, ovo nabacite like, imamo na ovom videu 50 lajkova, mislim da nekom sljedećem, to tada velika pozdrav, Peace. Sam gledam, sad ću kameru, znači.
Samo da sačekam 5 minuta pa znaš kao zbog reklame. Lol, sprem se. Aj čao.